need leave for? Ya Allah, kita, anak kita kecil-kecil tu pun dah kita dah feed dengan kentang, sausage, semua tu apa? Tu semua adalah processed food. Processed food bukan real. So semua processed food dengan lemak, semua dia simpan dengan lemak lah. Toksin suka lemak. Okay, so lemak simpan dekat hati, kan? Lepas tu kalau yang elderly pula ambil ubat. Ubat dah bertahun-tahun, lebih dah 10 tahun. So kalau ada toksin, semua tu dia metabolisme dia, maknanya dia punya proses-proses tu semua dekat hati. So hati kita ni memang dah overwork, kan? Buah pinggang, sebab kata Dr. Huda kan, buah pinggang kita boleh mission dialysis ada. Hati dia tak ada mission dah. It's either lama-lama dia akan liver failure lah, kan? But what I'm so impressed is with the result, kan, memang boleh reduce more than double, kan, more than half I mean, kan. So macam daripada alkohol pun boleh, yang fatty liver pun boleh, and kita satu Malaysia ni lah more than 50% kan obese, kan. And kalau tak obese pun pergi check, mesti ada fatty liver. Jangan tipu lah tak ada fatty liver. Makanan kuih semua viral sekarang manis, lemak, confirm fatty liver. Yang muda-muda pun minum apa? Pepsi Cola, superfood, superfood pula, fast food. Nak cepat kan, sekarang ni hidup semua nak cepat. Makan pun cepat, makan pun berjalan, minum pun berjalan, semua nak cepat. So you punya liver pun cepat rosak tau. Muda-muda lagi dah rosak sebenarnya. Muda-muda dah kerja manis. Sebab ni lah sebabnya. So everybody needs it, because diabetic, yang lepas tu sakit jantung muda, yang apa tu stroke, muda-muda dah kena stroke. So you all need this. And ramai orang challenge me lah, kalau dah liver dah problem, takkan nak ambil juga lagi, kan? Lagi nak ambil. Sebab kita punya liver kan 5 content tu, kan. One of the content is nak protect your liver, nak lindung kita punya liver, and then energize your liver, kan, yang French oak wood tu. So memanglah kena ambil, because it will get better. And that's why one of the biji brokoli tu, bila I baca, sebab masa launching kan dia concentrate biji brokoli, dia ni kenapa dia concentrate satu je ni, padahal ada 5 bahan, kan. Yang 2 main ones is, one of them is biji brokoli. Biji brokoli tu bila you tengok ni add on lah, dia punya research tu banyak tau. Boleh prevent progression of kidney problem, even boleh prevent progression of the big C, ketumbuhan, kan, which is the biggest problem now. Lepas tu sugar pun boleh turun. Lepas tu obesity pun, sebab tu semua orang suka, kan. Sampai orang tengok TikTok, dia ingat kita ni jual ubat kurus. Sebenarnya tidak, kan. Jadi your tu lah yang FYP kan semua orang, kan. Semua orang PM nak ubat kurus dia. I tak jual ubat kurus, but it's a good side effect, kan. So memang thank you founder lah, because bila dia formulate something tu is really contemporary for us, that the whole Malaysia, even the whole world needs it, kan. And it's way forward, moving way forward. And 5 tu dia formulate just minimum, tapi a very good effect and a very good side effect, kan. Kita dapat banyak sangat testimoni side effect yang bagus-bagus. Tekanan darah turun, gula turun, kurus, muka cantik. Gula tertayun tu kat luar mantap, kan. Siapa pernah go skin treatment, it's thousands, okay, not cheap. And for me, Lipco tu harga dia, ya Allah ya Tuhanku, tak masuk akal bagi I. Tak masuk akal sebab murah sangat. And this is the next wave, I think, in BE, because I akan pastikan semua orang ambil, at least start with one bottle Lipco. Tapi cari apa yang korek sampai dapat 1 botol, mesti cari, okay. Everybody needs it. Okay, thank you so much.